Enyankwa frenya kopono no. Aya brimpon. Aya nyame mu anyame. Ono na waya kwotwe wisi. Waya kwotwe amansa so. Yedi na chia heso enka ye da biara da. Ewiase nyina jano no. High crown what is a nyame. Prempe ya wo boadu poko mu. Eja wo yo suru mo suru. Emu oja panyin ene o. Ewia ya de aseda ma udin watse. Eye wo no wa ye nseye. Dan da hiafo ateseye. Edua bi humle ateseye. Efo mkofo ateseye. Wa ye dunsini ya wugina kwanche. Ye dru wo no ye bra no wasue ye buru. Eja ya da asie buru watse. Sane beji wa ye na wie. Sane beji wo na asie. Efise wonkuto na sena efata wo. Wo ye apruku so nyakopo. Wo na wo buabula wo biantimi ensabi no. Eja hwan kra no tese wo. Yara wasie bia ena wie. Ye ne Sompa Nkomo dwumadiefo. Ye producers nyina ka ho. Ene ye tiefo ne ya hwefo. Ye se ena wie ye de aseda ema udin kronkron. Eya Sompa Nkomo so na wutia wo Sompa 93.1. Kasa fidie so no. Rekwa na wo share live wo Sompa TV. O multi TV recorder ne so. Eya digital. Ewiase nyina ya boy PM wo ho. Enti de ohia ne se obere scanne. Awo TV no baby a wo bia no. Na watimi ahye ye. Enne NCF Wada Romance Untino. O TV anaso radio station no. Anaso radio set no. Say digital nko adia. Emfa wo ne baby a wo bia no. Obeti enka wo mema fa na nyina. Ni intro do ni intrada so. Ebusi awie ya mo ha emo akwaba. Yada wase ebru so wate. Se efidie ne doso. Na so Sompa 93.1 and Sompa TV. And awie wo se obetie ye. Why ensura efi se ne ma pi. And na eba wasetna ensumu and awie. Don kwa bapa unsima no edumiensa. Yemfa aseda ema minister IBJ. Waya chief executive producer de medjumedie. Rekwana mami ya Grace boy ya chidom. Buzi de caption ma Brahima. Rexford Sompa die abrantie we obo adwuma papa ya mo na baso nipa ya dia osaye ye. Ai ni brain na da je nyina no o dedicate e de medjumedie sanso and our school fees bro Mike ba kope. Wano so etechre nya semketoa owa ho fama mapa de ma adwument no yemo school fees so abaso sanso so na me ba Kelvin afa ko abaja system premo bema Brad Dave and so omunyina ewo MC a ho ehwe ama bibia akwaso ama Sompa Nkomo dwumedie ena wie bibia akwaso bola de amount na ye kan ne nya akwasia so mu aso dela oba akwakwo se mu no ahofadua mesese Japan no sanso na Evergreen Mama kokwa Veronica Jando wano so ebo ye chidom ewie medidi ohene ire ma me akua yabuwa esiama obetimi afreme oya abrewatia meje wo sododo ana afreme akua bronya wate ne nyina won fom kwan na yase wode hye nko anante Sompa Nkomo dwumedie nyame nko ana metie dwam sabre odifo po kwabla me bema baako wonu so atua mu den wode nwosra no abadwumedie so eno tie wie Sompa Nkomo ebeye bola nyame so bola extra large enya asem ketwa sanso ena me wo ma Mary wo hasen me yesu ma me ba kopa me se oba we say oya sister ketwa me sister se no sister afese no ye wo sister panyi wo no ne me sister champon ena sister ketwa so ne yesu ma me ma Mary okwato se wa keka me ko dom dodo na bom na ma me gina wanim lecture wonom de afa oba na sede enieme wasa wo yede buafie ema fie ya akono epeja na empuntu obemu a ebeyo anwanwa sister panyi me pacho yeda wase ya mo akwaba ya mede na pom to say nyankopɔ adom ne mo mpa wenti yeda nyame ase sister ketwa no sister panyi what to say abrotia me hoye adonti na uduko no so ya me fe maami we me se de double
na wasa bɔ me mfita enti say wie wa wodo ho beba ne ye mfita me sro eya na obi a check ne ho ye na ene ma ko say fie bɔkɔ de ye da nyame asem ho aye fepa na ma Mary Raha na me say that's ramete wa na ma for mo se mo nim life bo say wa ho kan tete na ba ya si so a life wa na ye bo en me kai ai ene wo de agina mu nya asem ketoa ewusiafo abediafo to no manu to minister bijo no ena apia ensam ne bente no yemfa aseda rampimo siedu emfa emma no obo adwuma papa ena ye nche ho ye wo bi kan ye wo bi e de kire adasa enu ti dom yen e wo Facebook wo eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Sompa 93.1 YouTube no so eya Sompa TV kwa Twitter eya Sompa TV sa Sompa FM www.sompaonline.com and somewhere wie beka bobo hu nyina no ye krukra bi e de akogo nti kwa no akwasane no akenkan bi nso de afiri ho and somewhere boa ema abrabo enkan kro ba no ni nyina obete e wodwumedie nso eno nti ne ye nche ho ye befra ye case number 1 wey eye ababa bi wo firi sunwane to buno mantam kropomo na abaye friend Joyce edu safo edu oye complainant sanso na obokwa edu de atia brantie bi a ye friend Dominic Opon allegedly accused person court order in court pia odi for pokwa bla medase obapa ho fefo mema wakwaba aya no what see it said the matsna upright aha sa translate na bibia wa no akọ microphone no esu ye e de amaya ne yatimi ate won sem ne ye ne ye ho kwa pa ye befa so ye betimi abo se be ya ene wo bei akomashiu bi e wo so ne wo ha bia no won firi asenum na afiri wo so na memo akọ ababiem ye na opom ti sen yankopon adu kasa kese ma me wate oraho aminimu asemu a de baba bibia be ye fine wate ke edu gas of your be catch us answer na Masarakoba of Sarakoba boutique wasema me bibia be ye fine ye hia wo nyina wonom etie ye dwumadie nya asem ketwa Masarakoba one grani mu nyina ye chia mo na de na pam wa wie Sompa Nkomo dwumadie fo wo se ye moa wo na ansa na ye misawo wo ye Kristoni na asa wo so Muslimi so mi bia na asa wo so na nanom ne de me die mu a oye Kristoni me wana nanu mo Kristo ye se ye menye botrobo jonso ye tete ma himfie ntimi nkonya bodua ne hosa pa cha mo fa tresem no emma yen no waka wapeja akosoro kan we de edimechi May Joyce Safo Edu ya ena wie maba Sompa Nkomo so ya ena wie maba Sompa Nkomo so me shebo se asem bia meka no wa ha no eye no kretrodo kontomponim enti Erade boame court order pia wodi for me da say Mami Joyce ewie ye ne abedwafo ye tiefo ne ahwefo ye se ye bie kwan mu de amade na house sekire ye na ye hu mu a ye betimi afa so e de aboa ye ntie o pajo mi damasi mi pajo mi firi sunyan na bae na mi kunu ne Dominic Opon na mi ma mi wu last year 29 December ne ye ne March ne papa say ya gini dwensi ka 12 million tinyo ne betua mabusua ka afensu ye ware ye na awo mandi mi suni mfaso enti menene wo ho ana mi hu se wo ye course na mbisa ne se de na course na o se ne papa pe connection aman na msi den connection asa na connection ne beba so na se wasam no ye pese ye ti ase ye o se o mami wu last year me ba chan ena be ma no ene ne busuafo ne papa mo ba ye ni bi me ba chan ena de na si ye se o be ye ase wase de ombe ya ase wase de enti o mu tua de 12 million join sika join 12 million tini papa say dos nyo ne betua mabusua ka be ma ne kan ya na ase be ma ne papa na mo ka asa mo ji scan de free be ma ne ho na ase be ma ne papa ho na mo ji sika ne free be ma ne ho mi kunu no ho ne papa na hwe na na me ba jo no oye security wo Kenya ase nti wo no aye na adwuma enye be ma ne papa na hwe no me ba jo okru no hwe wade mfie be sen me ba jo 41 min na wo the same enti October 6 na msunye
Enti 41 years. Ena ne papa mom na senya wono na ebetua mabusua ka. Enti na me pese me hu ne mfie ne mfise bia na ne papa na o hye na se ekwan bi so. Enti na ma me bisa no. Enti ne papa senya ono na ebetua mabusua ka na ye den. Me ba jo enu achi na me hu se otuai. Me ba jo na me wo dwom ho ase abusua ne te ho no. Ena me bra bani be frɛ me se me mmra na me kunu mu pese o mu gu mani mas. Ti me ko na papa ne si 12 million ne dozo. Na ko me bra mo se o mu ntwere 7 million. Na wo besu nwan akɔpɛ busia ba. Already na ma ye aduane abusia ma misika ma ye aduane ama o mu adidi awie. Enti wo kansa na enti me bra be frɛ na msi ne o mu nya nchia na o mu nko. Na mbra mo se minyima no mfi enti me hu ye na papa ne de. Wasisu a wa besu nwan ne makuma ba ko se ye ne nguase. Na abusuani yi sika ma papa ne se onfa meboa ne ba ne nti yi nti obedu ho na aka 4 million ne makuma ne giye enti na me se me de be ma akɔkiri nti ka me peposia na me de apepa manim ne makuma ne se obeji ama me ɛna makuma ne gi 4 million firi ne wofa ne ho ɛna me nso me fire obi na ɔde 8 million ba na ye de ne ma me daaye na ɔde bonsa nti ye beduru ye no me kunu se wo tua bosia ye ba match April May osi oni chop money or the be mame chop money so 15 cedis o hia month so a say 15 cedis o ma me 5 million ti e dey wo ma e 15 cedis na me ye din enti o hia ye ba match April May June na o ba leave ena o ka je me say adwuma ne ye bebie bi wo yamfu nti no woni obi na Africa de ba na o six supervisor position abeda o na bra bi pro to the many me say na me friend no magazine na so ma contact de ma ne mra en wo ko na o say ska wo de beto gas kura we ni bi na me say yi ska de man enti wo si okọ ayika atue na mu na ne papa friend hwe okọ 2 weeks eno na start say me hu say o ye course na mbisa na o si ne papa pe connection ama ne papa o ye course na o de kwa abontia na say edemo na baby a yete ne so me na maji proto aye wanru na ye ware oh okay kwakotena ho no timbisa na o kan sa no me hwe na da committee surprise say na ne papa no me kunu ne maame ye labele ni na ne papa firi doma amesu kasago kasafidie ne ma na ya ne papa firi doma amesu ntu hwe akunu mu na omo bai na sister bi free Asante region de mi din na mati so di pokuya mi kunu na je ne bag fro shape na papa na ko pen number say o me pe ba ma ne me wade mi kunu na oni yire ese menene nwoi wa se no na eya connection na de ama wukunu no me ba jan se o me fa ne nkwa abrochira na o me wale no enti ye ka se no wukunu no wo wei me ba jo okumasi ha wa wale anase woda so ne neti anase wa wale foforo me ba jo gaji se me kan duru ho enti enum na na oyiye course na ba ne ye surprise na wa sending ne phone iPhone 14 eni one can surprise background what's in the phone so me ba jo around ho na ode ne nam oh okay ma elia ho new site wo mahu enti nkomo be na wote o di nkomo so si fie wa na nkomo be na ya na wote nkomo amete ni se bisa ni mire bisa ada na dada won ware ni o twa na ni be hwe hu e ya asemo wantimi anka o say e ya asemo e be ya asemo nso wantimi anka ena obisa no se na wo mema ye muti se obi a wo sa age na onware ye de ni nyina no woka obema de se wo sore no pa ho be sore ni ade ni nyina no woka no ama wote na e phone ya na the speaker na the speaker na ma ye ada na phone or the free speaker kasa na nyeye starting no na ni papa na adwuna na ewe ni tirim na mi kunu no eni because me ni asembia aha enti o sending ni phone ni wie na opeke ni niam bi kwoto a me say o se wukunu no edi nkomo na o te surprise na me say me edi nkomo wa ase wo me sa wo ntie o na wukunu no so de ato speaker loud speaker enti ne kasa ni nyina ba abonten enti nkomo a wo tie na bi ne den o se wo me ma yo mo te sen because na ye ne wan na o kan say wo no timi ya no sen
o China ni behwe no si ya asem o wo mema asem no no say no so ya asem mema asem de wankan no na okọ nanim sei to obi say an say adan na de da onware ye no na o China ni behwe mi o kan say ya asem o ba o mema ya de no wo anim kakra sei e na o starting ti eno de ma adwen nam di hu say asem obi say an no wo yi ano sa enti enu achi na okoto a ne papa na oye course nu na obisa ne papa baby oti na ose ne papa tisini room one ne na wo ho obedidi a agi se bi omokoto afufuo wa abontini ade na baby ametini ye ko otokurum ye fro ko otokurum ho na masida na metino na baby oti one ne na and so nim 21st clinic baby a first pa na ye ne won ne ye wo otokurum sa wana kwan na nye no ya tu wo say ye call your friend is regional hospital first gate so nti kwa no akọ hospital ho wate okura me ko yo and why ade enti o kan sa o sisa ne ne makoto a ne papa no me ne okọ adwuma me fere na nsendie bebiri ena me papa be mma bi wo susanso ba ko yo hene na mbo na mane se na nani awakunta ye niu na danfo ne na akwamu hin sunya akwamu hin onu si nim me firi nkura be na osu ani e be fere na bisan to okọ ande no wo mma on kasa me ho kura ena o mo fere nti dan me wo na o di chop money brem na o mma me ho nti wo di chop money ba se na o pese o mo pese o mo kwa ahimfio no ne papa buy. Or the chop money send buy. 5 million. That time no 12 from saying. That time no of the whole July. Na this bosumi be saying. Buy bosumi na ochimi. Okay. No then bosumi bia no ma 5 million. Oh okay. Ti wa de ma me na me ni se bia waba. Na me ma me ba ni so mfed mbananyin. Na me kwa achima on fe duani sinti me ko ba no. O se ma da aku. Na me si you firi ho no. Nti o wana na kwa mi ni fira mi sa me koi ena e dia asem no nti na o ma fa mi se omunua nti omuni se me ha be ma no ti o mo kasa nti mi so ma no asem su ka wie na kuru nti se da bi papa ne na ye sa ade no ena o mo na ye Tuesday ena o mo ka kire o mo se Friday so o be ma ne ba na ware mi o mo nkwadwene ho nti me wo pro to bi wo ba bi me die aduane ma kakra me kwa afu me ti se mi kunu na fre no mfre me kura no se ne papa e kasa me ho no makofa ne papa nua bi wo ye o police no se ma me nkwa ahemfie ho na ye ko ye no obi ani ho se sa ada na mi kunu ko akra enti mi bisa me fre papa ne papa nua no mi di kan de kotu na ni mansa we nyina ebe na mfrense na se na mi kunu ko akra no se adwuma na asma no se da bi adwuma mu de o mo nsuma ne sa na papa ne bufu se an me ne a me ya akura na ye ne ya na moja mu odu o se wo ya akura be ne ba no de wo ya no no de wo ya wo kunu no ye ne ya ne moja mu odu ana me de na kwa ahimfie na se ne papa na enye ne ya ono de ye ne ya na wo kasa na me ye din wo phone so to na no to na me ye hello na o just na me da me da nti efiri ho de ma hu ni bie na da na me friend se o ya aga September no na me friend se wunya me afa me chop money brem yo se ma me wa akra o besinne o se ma me wo hen akra e besinne nti me hu ye no 17 December na me hu wo ne ba na wale o Facebook se o de abeto na se 17 December o free wuncha no hwe di bo esa bo so me se me ensa na se 9 ena hu se wa ware no champagne of the minchen 15 June. Okay, na esa bo so me nsi echi ena hu se ono oba foforo awale wo de want ho hwe pictures na hu no Facebook na hu ye na hu ye osen ho nya basa se koye ko 40 bodan na yo na hu ye osen oh na ha me de abati man fa mi ti angobo den na ha mi che se mi hu no nti sei ma boa ne kwan bebiri nti ne papa ne bo me charge bebiri se ma ne ba ne kwaji loan ma me ana me se ne ba ne kwaji loan ma me ba me de ni ko school mi wo ba 18 years me de ni ko school mi free ma me ye ba na ma mi sister ji loan ma me na me wo asasi bi wo ne ameka se me ko kodua ne ma wo so no na do ma traditional council for betiti nti mbeduru ye no wakwaji loan na me sere ne se we die o ma mi bi ntua compensation yes on beji asase no ma mi 20 million mi kunu na ka kire ne papa ne se me mama na kwaji loan
mam de aye masase hu adwuma mama na kwagiro ndi me ba ko school mu bia so enye na kure ni ewo ma na ye asase na mesere na ode ma me no ti mi hu ye no Facebook na mi hu number bi na me boss wa mpeke na ode number foforo na number esa she Facebook no omo pictures na se oh okay na me boss wa mpeke na ono di MTN number bi frame na o si hwani na me su hu ni pa kura enye me number dada na me de frame na me say wa wara o mefa ne ne manko eni ensem bebre ne ma ne de o se wa wara de na eba o ma wara na o mo nte ho na me se wa wara ni wuni di wo sumi ni di na nse ba ni ni di wo se ba ndi onu na ye na dwuma enti se ba na be han frat amane papa e wo sunyan ba bi ye frɛ ho asufufu papa ne not me kon nchen ho watuko ho no na mi kunu no so mi hu ba bi a fa kosise me hu se wone ba wa ndi se owo kuromu ha papa na nyankrofo wo elia ba bi a mete no omo kono ho mane e ka kire o mama na kwatine kumase o ma bi okwa abrijo okwa na se enu anu no na atwetwe bebre me frɛ na nsem o be ka kire me no enya asem ketua na mse me de bedam na mo afrɛ no se wagya me a oye me ho ade ya ware 7 years enti wo mesumi na o mefa ne ne ma mfiri me fie na me ntena mbe also wabo be ma de mo na wo de abo na apart from say wa kasa wo si wo dan pumpunu ba kwa woni no wo je ne tena mu no wo hwa wo ka aka wani a emo be na watimi e de abo na wa bra me ka aka mani a na ni penso ani enso no manto na ntwene niema bebre na yale e wo no ho mitimi to aduro e di besiesie bibi enye wo no ho a mitumi to aduro besiesie no ye ne ye ama niema e wo no ho ni na ntam ho de wo mo hu no starting ne de o mu hu na ne o mu di matam se be ma betena me nchen fiduduo ontumi anya hwe amame e na woko nti saa niema ese bebre wo kasa wo kan na ye nso edoso enti wasamo ne se wajai wo mesumo me bajan no me fa ne niema ne niema be na aka wo dem ho ne niema de ne mpa boa na adwuma ne niema nyina niema odeko ne papa won no so na ba ne ba na se otuto biyama na wo hwa niema sa abre wo hia ohia no eno no o ka kire me kura se niema no mpe nsusu eye niema pa de ne na me bisa se niema ben set ni school set ni nyina niema sa niema ni nyina e kwa abro chade school set Ghana hase no tina me se wo mesu me na se niema no mpa na matu agu go me ka kire ne se wa mefa meshi no ni papa no ko bo me charge wa nfi na nso won hye no nya ne den ebusiafo oba choice ena ye ne no ebo enkomo no awade ya da bia me ka ho asem ye oye wukọ bia ya se wanko bi nso so ya se ena de wote wada dada wo ye dai minister te baby da bia ye bonitiri so na wade ena wade ka chire so na wade so I just say ma wo se abeji o what to say me ho ye okay o ho ye de amba cho wa o ho nye no ni men ka bi ja se maka twam e pa cho wa o ho nye no so fo pokwa se no ho ye wa ya de bi ha wa na se wo ha bi etete wodo ye 21st clinic the sciatica expert and I was how de wani extra na utimi ekokwaje wa yaresa e de efiri wo me so me ka se bia ntina wo nipadua mu no ebi ho atechema ni titu ene de wo sisi achi efa wo to ase akọ na mromu na akwa akosi wo nantini eno na ye ka cho wo set 21st clinic wo kwa obei sa ha no nyina de afiri wo na ye ka cho se yade ye kan se wan hwe no wan kọ 21st clinic ama wan tu ase ama wa mesro ebetimi ama wo ye bubuafo da ko nam ho na atwa wahwe wo nsori biem wan hwe ye bema wo honam no enema enkoye emfa mawo enema hodo ya ehu nko a ena sciatica edeba mon kan che ye ra Dominic se onyina so kakra ma yen
na mo nkate ne kakra ma ye wi a ye be Friday sese eno nti laboratory test ahodo nyina ne scan service ahodo nyina so no ye bi e wo ho massage papa bi ye ma pomoden e ma honam sisi honam so mesro ni nyina bi e wo ho sanso na treatment machine kama pa so e wo ho 50 branches ye bi wo men mu ne tra da so nyina kuma se ehwa overseas afa radio nchewo e na wo be hu ye sanso na obo ase council quarters call junction ho enkran ye wodomi market sunyane regional hospital first gate no enhwe ni mo na ye wo ba bia ATM ni se no sanso na enkranza tachiman ene efana hodo na so no won sabeka ye wo ho enye siatika nko na yesa yade akurankro bia no Mr. Obomoden and the doctor for the nutrition come say ne kan ho facture wonom na wonom 80 min to ase 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 Ewiana bo ewiemu aye shebasa na minimu nyina no awe wo pa no no de ye betimi aboa mo opomden ho nsem na gina ne na so de a na ye miso free drink and the 5G meza ye ka cho se dwumedi ahodo bia wudie no opese wanim banyam opese adofo ne boche wo so no ode wudin pa ekohyeta manside de a ne nyina ne sa wudi miso free drink no and the 5G meza and na serve wase Mr. Party ahodo ayi ahodo ene ayefo ahodo abedin to ne nyina no ye kanfo e de amamo manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas answer be can supermarket sister sewa ewo abawa post office anomanje Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Wotra Baptist University na ewo ebua kwa hwa na wonsabekan PNC Ventures eso anomanye taxi station opposite wa Charity Hospital Junction na Sachi Enterprise was afọ Binchi one VIP car park in the dinhwe ni mu sanso na kwakwache company limited ewo eyepo emantem kropon fodua mu KF Kunju Enterprise ewo Enom Hotel ne hwe ni mu ho abrosan na wo na se ho pe taxi station no enhwe ni mu ho no hwa e na ubehu no ewo so ame ha senom wo pe bi atosa ne krokroma na se ne dodo mu no fremme wonom nyina bebo agye so na watimi abre wo bi ba bia wo bia no de beto 0246270221 0246 270221 and now says 0558 106 348 and now betting me a fresh 0243 329 414 and now 0263 752 944 yes kwa abroche kwatena wana sa ye adwuma wa bla ukita o permit ukita o nkrata ya ne nyina eye guaranteed ne nyina ejina mu kama ne nyina ne se ye panipa mienu pe ya wonom esefata na ye de wonom etimi etukwan Europe abrochimemu wo kwatena ho ama bibia koye phone number 0241 272 990 0241 272-990 Sompa Sika promotion eno na edru so Sompa e market ya pa ya ba ye beto se we hia we na ya ene ya tenkrase ya pen ya nyina di adanse se we hia ya na ho kire so aboman ga na mu ase no ne wo to akran pa ye nto timi kwatena wo se adwuma ma eno na Sompa ye se ye boa wo ama wonsa etimi akasika ni nyina ne se ye 5 Ghana cedis pe ena chase wo dial na ya tede afri wo sikanim e wo mobile money ne so na ye tini se wi amesro ene esika na no ane se eba se ya 1000 Ghana cedis wuti ya 2000 Ghana cedis ene e kire wonsa betimi aka eno ti fa phone ne dial e short code we say *256# no abo anase *256*3# dial *256*3# and one say Mr. Sompa TV and a Sompa FM ebeba so Sompa Sunyana 98.9 and a Sompa Nkranza Tara 1 TV so Mr. Baby apese wo we ben wo bi apese ofa hono na watimi aba ticket number ebeba so Mr. na watimi agina so e de etwa ebetimi aboa wo amwanya sika ama enema akoye e de amount yehwe na yentimi enfra ye rano na ye misa ne fi se amama kama sebo we no eya na eya eno ntine ansa ne ye bekoye rano ho no ye ka kire obia se ene kwa afofra ba ya wote Ghana ha se no ba bia
ye be ye tete ye bi e de amount se be ya wobetimi aboa na opese okra niema efri China yetimi aboa sa kwan no so eno ti bomoden a na de me de ebe to dwa wetimi ahade so de amame workshop will be eba be koso e wo Kumasi asenum on the 27th and the 28th of October bosumi ayebesimi fa wo hwem ebetimi aboa amwadwuma niema hodo a wo hia e wo bronya bremu so obeton no wobetimi afa momo kwan so na wa send ko China 5 days 6 days na wonsa aka niema no ebusia yenko ahoma no so na yede yewura Dominic upon emo enkomo medofo mpacho awia me mo ha o ejo so na apom te se medofo nyame adom boko yede nyame ase mpacho no mababa wa bi a friend Joy Safuadu mpacho wada roma oyo de odi ebe no wada roma what o say oh me ex-wife o ex-wife yeah na say woni ni hobby okay na ede ebe na si ya ma mo ntam tie wada roma so be kire mu kakra ma ye ne yetiefu anke ne beje mpacho wada roma maybe I'm going to do na fam chechire mu pa de be din time but maybe I'm na mo agent ya ma de akobe wada roma so na some of the buy no ba me to farmer ama mi matia because say dia na me na ye meda wase pa sa waboa ye sa kwan ne so ose woni na tra 7 years ono ana kwaje plot o si pumpunu ba ko one room bisi so na munyina amokobo mabrabo ewo ho wanti somu wancheche me wanti jame de ohun ya ne so papa se fibroid eda ne yam nti no nya de a obetimi agya ne ba ama watimi atena fibroid ba ho sa ewa abla eba entimi mema oni nya ne ba na nante no waye connection de ama watwewa ma brochi ni bi ama wagya ne nsinsemu wa wo so wa ama no epia sika na se akwankwaja sika bia no ane se wagya ne wonti bema ose one no eni ne yenti no ohwehwe se obetimi aba besum no wakọ ne baabi na waba be fa ne ma no so akọ ne baabi asemti awa no no yo madam until se neme sum no tem ya na me peni say Joyce ka kum ye say yete ne kwakwa no manyu mo da tifiri no ra no okunu say o mesum wo sen kan usika obeje no Pajo woni matena 7 years endi kan kura ne tena ye na kasa ye no wotie o na be ye 1 year man ne matuto yi ansa okoye me ho ade onko gya me wo me maame wonti se mabusuafo ho obeje ne sen 600 million 600 million oh okay sikada da ne mu dia na na se ne die 600 million kan ni sikada da ne bi 60 million 60,000 600 million me pacho yo 60,000 bra panyi mpacho sikana kanedi what say ya de pe sikana kanedi enyeska make money because many time no me ko maye dia man nanti ne tentene ditanke odon person na meso me but me nyasa tan me nyasa skana man enti obenya sen na ama no Menya metinanya abuso abia 200 Ghana cedi which is 200 million skada than 200 million 20,000 yes was it 300 million 200 was million. it 200 million one kasa 300 was it 20,000 200 million Joyce ya se chia me ani masam ka anya chia me awoni masam ko anim na sam na anim asam ka o se 20,000 ena obenya Joyce o so mo sen me ba jo 20 ni de me nsum on som 20,000 de won som na de say na obesom na o hwa say o sere hwa manim na me de meti adwam o say na obesom me ba jo 300 million what chem mienu me ba jo an medofo me ba to me so na hodi enusa jomba o say na hodi ni enuka what dey na hodi ni enusa wa ho din rusa
Bema. Amane amehu bema yemfa ntutu ka o. Awa ho di nu sabat wakwa wale. Ya de ya mem ha se nom no wawade ne de owo ho kwan awade ya adamfo. Emutimete na oben ose wachemu mienu de ama wo a. Wo se wa ho di nru sana wa ho de no eduru so betimi akwa wale ba ko nipa foforo atimi aka ho. Bacho, bana na maka ma ho de ne no. Me say bema. What say? What see ubu aka chere say what say? What's rana say what say? Me kasa me se me ho de abetimi na dia tija. Ya wa de betimi no. One say dia say dia na ho ache no, wo tie me. Dia na ho ache ne ka bi ma no, oba Joyce ye nim ne da, ene na ye hu nanim so ye nim da. Ye ta asem ye nta nipa, asem na esi ne kran so na ye normal etimi si. Awade de ya adamfo se dem sika en nte no ya wasede se na efata se be ya adache munyina na obi afa no yonko ho asem enhye ne timti wase wache mienu wase na ho de nru so o se ne san me ba jo tu ni de mi so eti tre na obesom me ba jo ani bra yo ane sana pebia na jite ti yasanchi na yedin komo sisi ade Actually, I'm fine. Shut up, babe. Was to see a dear meeting. Mama, why? And I'm no one casa off air. Sorry, a producer, no one casa. Mate, no problem. I mean, be so on American shower, no one casa. Okay, yana wase yabesa no wakasa biem odwan oba bepem a okọ chance na waba bepem ntene yama ne sa akwanya no obi a won freedom say enema bi sa enema eno Mary we de wa ya na abo akoko kon de amaye tie yenkwai aye tie na je se ono a wade atum se wadi asem bi a fata de ye ka no tie fata se ewra Joyce de na enam na yemfa sa kwan so na yemma mema nti ase abranti a wasisu a opese wo ware you have to be financially sound as a say yenkase nya ho bebre na mum as a say utimi enya sika nso ho nkosi oba so be stable financially so hu se kakra wo de be ware a wo de be hwe oba because ye mamoti ase se naturally no emma ye receivers so emma je enti se oba de ma wakai hu se daachi bia no se udi rofa obeje na de obasika ya tafe wo mi hu be ma ye ojai ayi oba o ka se sume yenti bi da se be ma obeja no se ne ye wo oba ofere kra nanso oba be ma wo jai oba owo every right se moa bia odi aboa bia opa no obeka se me de achew e wo Ghana ha sa abroche na oka so obeje dia aban ne mra eni nyame kura beta akire ama waye de waje enti na be ma de okoware a ese se financially wo de wo ho kakra wo betimi aye wasade se be ma na ama ekoba eyi bia ko be bi ketua bia de be ma no bia on se odi kan hwewa afi esa asifia mo abetena mo atotɔ niam megye di se oba wanya kunu na ode ne ho kakra bibia fata bia oba ne be ya ma ho eno na waboabo anu anu we wanya na tufu obo waboabo anu a se umpe odi yo ebasa na ya nimti abuo kakra na wo mema ye no aye bibia ho we kura wo sa sresre kura ye mani wo kakra because enida ho anamontio no watu no wo se mema wa ani mienu ebra ehia no ene bra wanya sika ehia no a ene ohu onya sika no ohu oba ope ba ehia no dia oba wo sika bia obedi nachi eni ti se wani na bia ene dia Joyce ne bra ne hawa wa ha no ho wo hu nyina oje emema mfanye adesuade wo nidi oba ho nko frida eni ti yenya careful pa no oba nso so mesrema oba se bema enya nson ya enforce no empiapia usika ene emmere mfa maba bema se daache na nitia
wonhu bio na niti anya wa na niti a wonya ne class me say adwuma no na niti a wonya ne class bio o afa no obehu na ni be bia hu oba opɛ enti me momma ade no ngo line mu se wa be ma so aware a waso onso ensoso a ja no opɛ pa obɛboaboa ho no abɛware na mo si aware no mu a wo de kakra wo bɛyɛ na ade aso no mu empia ho nyina fa wo daache ene obre nyina nta ba ma achi onya sa ti na ma na broken heart echi yare ane ye ho akodim pa na de akodim no nso Dominic yeje me da se me so me da wase me sister ketua no sister panyin to asoma ye ne de akodura no wetia me da se kwabra ka se enne wona wotia dwoma o man hene se wutie mi a wubuoni onje wubuoni enne wo program ya wo ye na no pa no na mewra ho na ye nyanse sua pa ebi na ato yen ewo enne awie yi ya ye wo Sompa Nkomo so na ne me kan se boni aye kaida bi boni aye be ma kaida bi ena boni aye oba nso so wo ye obi nso so akaida bi emre ni ho emma obi akwa wontimi ntia wi ase na sebi wo mu wo yonku ba na se be ma ekwasia na wo mfa wo hu enni awade aye baba yi ekoye ye ne ho ade se wo ye NCA what is 12 million 1200 NCA wo mo ya NCA wo mo ne me ya adwen NCA no papa no ampre wa kwakudidi na furu abomma wa sori ko ama wo be na akope 8 million papa no aban abusia ma no sa 12 million no ena wodi aye ni ope na woja 4 million ena obe ko 8 million wo kata okunoto mitumofo efi na ekro mukutro ya mo kata no wo kata ya fa ko adwudwum yi eya adwunu hu yi bie mane to nim bie yes mane to mi no obi hu sene osi ede etie na eba fense eba ni senkra eba ni sen be me ya obe yi papa yi bema ya brand and papa okra remote and wo chinchim ni say ya awade no boy no onya matured enough to marry entini papa na chinchim remote ni say na you are lucky abrant here wo 3 year okopie busuan papam na wo kọ kumasi fu abusuan bi mu a ka wanka beji ho gina ka be hu say wo hia chewa ene ne ma ena sebi ebusuan nso aya enka wo ne obedili papa nyanse nka to ya ototo ayampia no wo keka oboso asem ne wo pe hwe ma me kan kire wo ene de wonya no fuo abrochia no ye nyina yakọ ho abre abrochia no enya fusa o na wo to ba ko na ya wo wane no ba be high frat de mo papa mbona na wo drop abrochia ho no mo a ho na wo ba be ye sebi me semika mumusa emema no boy obedi dia oro chance oba ne de okọ adwuma no ma ekra wo ba huru mu entime enye wadwen se wo kwa abrochenti no ano no abrochire there is ne wo bia no eye se wo ye aba adwuma e bo Ghana na ho no wosese osika na adoso enu ntini ameka cho se ne wo bu we kwasia no wo ntimi ko bu abrocheni no ekwasia de biara da na mom no ne me kan se ka wo show maturity ka se mo se nka da form boko obi aware na yire so many years a woman what is fibroid fibroid ya de be obe wonye bonini wa dada we che en se ono oba no na mo bibia na obenya fi ne hunti no ena ma no eware no ababa na me ka cho ne se to bo ase ne niama no so ba be fa so ma me fa manu enwu dam wo chichiri ni yie ne fa to enfa sa nka ento entwene na ma no emre frɛ no wa me fa ko fa sam ne kwa ahemfie na ahemfo no be hu kwan a wo me be fa so enyi ne ma no enwu abonten wotem ka cho ena ne me sa ma se wa me di twa to ene se hwe na wa mo abrante ni dua tieniye hwe na wa nkese abrante no hwe no wa mfura kuma man ka sem bia jama urade
and God is going to deal with him. Me na make a chira. God will deal with you. And only change duabo no. What you say? Na de o si wa wie. Ye ja o kosa oba kura no. Wo fa ne nkofie ko ja no. Wonya oba yo. Wo ya no wade no wonya no wo say your ex. Brofo be ani ex no. Ye de enko suku na ex no so ase ne say. Okay. Ex. Enu ti ko ja no wa ebusuafo no ya ko mo ko je no. Ko ja no ho no mo. Na sum no sika no so wonte so nye dwa ne yedie. Ye ni dwa Asamba to bo wasi ye ni dwa me se champo me se stop penyin no. Why he ti se bibi no. Odi for simana ya ka no ma me fa nchew ya wo dia ye nko ya bie floor na ma. Ye wo asamba jwa na se yo. O ma se wa fu. Edi ye mu binum ye boa mo kola mo fa ye nkosi hwe. Oh mo boy ye de mo ne Enkasa abrotia ye da se awia dwumadie no so enam na kwam kama na de me kan say I think say bibi fon kwana bibi ni ban kwana se be ma se ne pa ne credit ne chere woti ne daika electricity and na dwane die ni nyina gu ne so Ghana ni nkoa Ghana fon nkoa na odi Ghana fon nkoa ne papa ne maame wo no no omo so omo ntimi hwe na wo yi wanim so obetimi ahwe etifa omo de acho fight bibia yo de a kasasa eye ingo kam Sare tell blabum eye ingo kam hands go hands come oba bana be maba yenko de ni han musumo ni han na abranti no wage atu na nso enye wie peye yene be kasa wo akiri se bi mpadu asase de ade ne se koye ne de se ye the court theoretically system technological ways na jump to abroche dia ka problem cheda nchede ni me one chance bi na abada ne papa amano but your kasa wo se ne maame ek na me ne maame ya adwen se macho no akoye nkorase maturity no form okay because chance dey ba yen say no I will tell you I am telling you yes chance na ba abroche aba what me tawale ho maame ne kwasem ni bitu ise na chance aba be ba chomeko over there bitu yi ube jako bitu yi chirem no bi wa bro chire wasi ko bre bo ba fo a me pa cho be bentete obi bay bentete oba be se so be fo kwa bentete me ko so fo kwa bna yina wo yey hey hey nya chance bi any chance one with a chance me ka chira chance bi any chance ma bro tia panu ya wa kwa ma to je ma bro tia let me tell you fact tell me something say papa no abrochi no adwen ni mu esua ba ni odwen ma mi o na nsu ni papa na makwan ana masani e ma no eba sa what I say mama kasem Mrs. Champon ma Mary kasa ba ma Mele kan wontim sa wo yiri so tie on precious mu tie me pacho me yida kasa wo yawe o sa mama kasem kire o mama kasem kire no hwe me tie me dase hwe chance ba ne no obi so abase abro ti adase ma Mele abase mbe wale kobre boa no de makwa abro chemwa fi so mama nko hey enkasa fact no ka abro chefo no ye de atana dabi abro chesem me de makwa abro che dada okay yes wo ho na me kasem yi na wo hade obedo obewane yo de me chota se me kasem a chiro ba ai mama kansa bre wa brabo wom di sam sister ma run kasim bi la yalla na otia enya gudie ne ka ne mom no adwen no ena amwo no nipadua na ka chance de abie ko ne kanya nsasem kire maame kanya nsasem kire maame akawe kanya big deal obi ne yira wo makuma nsia hon wokọ eso akwakofu oba ena one na eti abro kire ho ena wo sori kakaka de mu oba ne die ena make se oba no so we enjoy
Don't go there and don't shout there. You know me? I will tell you the fact. I will tell you. And I was here who kasa. Ya beka sacha ya yire nom. Ne mom enkoye akwasi kono ja kwantia. Ni ya ma ya yire no mo bre. Mami wa mane brain. I want only try and point hoyo and you bullshit down. How did you kwaso kasa? Oso kanya sasem che mame no. Mame abroche tamason me ko bye. Ni mom esi me ya meboa se de o kase me mane mondua no. Onyakupo nhira wo. Emudua. Hwe Says can on the blow is 200 million, 200 million. Banyanko when you are so, Obetina yard, dear Stiano. Maybe what I say, it's a year one, you one more. Only could you also mean me. The bedroom will be no queen minister, not Bema noble. No one was at the TV, no sure about E. We name you. And then could Jano. Hey, asama to me. Ninyanko pass us on me, I put it for Babacho. No, minister about you. Okay. If you are sitting on the Peguno, and one would try. It's your Bellman and Tiasia said, Chance in Abba, send a papa number removed, and no control could have on Kaiser Manui, was seen it 2 moon dress da. Was seen a tad da. Whatever say what Bibiako ye, Sikasamaba, and our ha. And you was would demand me bonnet. Would ye, yes, said ye bayana kuma betoya. Next time, wouldn't me no, Ebo and Sahua, we best actually young him. Because you're 2 years from Akuma and couldn't see your bar. It's the American say, chance the bar, Yamuma, Yam Moy, na Emma and Munjavanya, and Yeduma. My brother Sam Darcy. Yes, so me that's it. So for Paul Carbon Island Patch of Makuma, corner for baby, I will be ano. Memoir Hawaii, yeah, qua by a bar. I be waiting, I made a cram the best of so I don't want to know which Busia for the elsewhere. One of best friends who say a bemo Mukwana, one of the accounts of Paul Carbon Island Patch of Moa Hebrew. Patch of Yanko computer surgery, dear, yeah, bad, don't want to wedge. No cry ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no a wo fa be fo kwan so eni ene nu tahini eni nu bra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia ba fu ni amapa eni animdifo eni wo de be miemia kakra kosisa won so benya wayaresa ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no won show ema wo ho ento hwehweyen atonso s-line won suo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Wo medi ho ya pao na namre musa wo mfa wo a anya tabita clinic na wokọ me de heba de mi nkọ biemu ya kwa abre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you usika wo ZPay agent a eben wo netua entity ekitwe ebipe you sika abie biara a wope a ohaw biara nimu se wope MoneyGram fa wo mobile na box *270#
na afei wabɔ option 7 na wowie a wakɔ yɛn agent ahodoɔ pii a ɛbɛn wɔ akɔyi wo sika yɛn hɔ no nea wopɛ na yɛyɛ bank for bɛpɔn na zpay mobile money deɛ yɛbɔ hɔ abere biara Jimmy di akwanya bebree a akwansidie biara nnimu na mmom kae sɛ nhyehyɛe kakra wɔ ho Ai, onyamija no beso. Omayini yawo edubuachi. Onyame akoa. Yeah, wieye pray. Wade tumi ahyɛ ne no. Free food for thought. Adehye nyina. Ɛne yankwankwa bi a how done so. Say September Liberty Conference. Epepaso. Na epepaso Maranatha Evangelistic Ministries. Kumasi Harper Road. Asɛm a yɛkasa ho. Yɛyi free asomafo sɛ. Etiaduo no nwɔtwe. Kyɛmu mienu. Akɔpem miɛnsa. Acts chapter 28 verse 2 to 3. Hyɛne so. Sɛ wei yɛ burning of arrows. Part 2. Anɔpa no nsia pɛpɛpɛpɛ. Kɔpem Brown, Kunkru Bejaye, a damn 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Friday Jum to Beji Jumedia Papa, Minister Sete Champo, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu. Wabet Sojom, Ajijumedia Papa, and Trafi, so how be those, Amania be those, or Dan be those, a really Onyamidi to me, Amani boy, or mine, Yao Edubuachi, Nasada, no Pronsamso, now Benya Pa, Esan say, Onyanko Ponga, Abraham Moon, not soon it is a quafram, or Quadio Quadumam, Cancania or dance, Wapay Yachu, Yamema. Edia who fed ye Ebekoye fee. Bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Wohwehwɛ sukuu ɔde nyamesuro ne suban patete mmɔfra anaa ɛne ɛmekamfo integrity keeper school di ama wo dan na danse wɔ sukuu yi ho sukuu yi wɔ akyerɛkyerɛfoɔ animonyamfo a wɔakwade wɔ nimdeɛ mu ɔde nyamesuro ne abokyerɛ na ɛkyerɛ mmɔfra adeɛ ɔsaa so wɔabɛfo mfidie a ɛboa ma mmɔfra sua adeɛ bio nso wɔwɔ dwumadie a ɔde agu akwamboa da mmɔfra domakyɛdeɛ ɛne sɛ wɔyi da baako si hɔ ma mmɔfra da adwuma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no daakye akwasi buroni bɛka sɛ career day. Afeiso, sukuu no wajidie wa kruye mu. Ne senti, wamama ofroni nyina kwenya ma wada wana adoma chedie. Enye se sukuu ya na wadi kan wa 2020 ne 2022 BC nsohwe wa kwada so abato mpeso asunana. Ani o minua, akwenya wo homa me manana. Ani, wadi mofra wadi mfie mienu de ko. Metre crèche ekosi JHS. Study Obanuti Ebia, Fanobra Integrity Keeper School, Nabehun Sakraya Stronko na this year. Obahunu Sukui was Suabu Snit Flat at Chiho, Metra IP to Nentreni as a coin so. From Penny 4 and Homasu for Isu 0553 408898 Anna 0547 107443. Integrity Keeper School, Yadamufua. Integrity Keeper School, Asunim, yeah. Abusiafo yada mo ase ema mo akwa bebie ma ha ye Sompa 93.1 kasafidie so Sompa TV so share live ya oho eye Sompa Nkomo dwumedie ena abrewete na wie matse mo amene mabedwafo ene ye nkofo nyina minister BJ ene ye nyina producers ne ye de esomo no na join ye wo Facebook breast safatem no na na kokon ene Christine there some amode beba kroyi mu ya be get mo messages no why to also be joining us Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV Twitter and so Sompa TV sa Sompa FM Meko maboya ba kania wo pe chirame ena mo bisu no bia ye ewiasimo ene wa ye ya we mi bonia ye woni penie ene bia so na homa unusro hey baka de kumasi jom mekwa mo bia bo mekwa mo bia baboni ayefo kai da bi na wonni ense ni biem ebine wo so no eye me ena meboa wo joy safo adu ene de wo se wanya ba bia sente no ma se danie
men sem fatawo eno ti wa yi mesi nchen wa pa kemete se kagwo ka mu niema ese wo hia biem nti a mesro boni aye kai da bi wate ai kai da bi na boni aye wo hwani ya na eya oho kire wo no mia na metwa nto mesi mebo ena meboa wo ena wo se wanya baabi asi hey me de awase me de masem nyina amma nyankopon ono enka sanfa mame boni aye eya kai da bi sa kanfo kan ya wono memoa wo se wo yi obi free nso ma ne ho wo no na no so ewo wo boa wo bi ehu nani so de ma no se na nanom se atwe mienu owe no enka wo be boa wo no mani so ma minti na atwe mienu nam enso wo de ba ya de to wani no mi wo from papa gu wani so ewi a kire no wo de wisa ene makosam mako ena egu mani so ane me ka kire wo se ya kai da bi wate na boni aye wo we no eya mitri wo kwhwe nkwa ena wo tru me akwa akohwe wo boni aye eya kai da bi wate na from we no yese ente wada woto boabo edan so a esa ba wa wo so trasam no eka se de mo pesa afoforo ye mamo no monye saa emfa ma wonom aso enka wonu ya ba wo fa sibi ena ebia ye ra Dominic ye bisa wo obi di say edi no a enka wo be ye day enka wo be ka sen na so ni nyina mu no wo ba Joyce yes wato nchene edi ama Dominic oso de makobeda wase agitum wate na wade owe no na nanom na kan yes ati se nsoa sa wode kwato na sa kwato ama mewram a edai wo sa akwafa wade ekọ awade wo na sa anya ya free mu na sa to aso kwa ba bi wate ase abrabo ye ntena fa akomo no ayete se twene wo bo ani mu ana anya ya dane akire de aka wanim ne ne doso wonwu ya wonim de obenya eti enkoku wonya boni nyame ayi wadom wonya bi kurampo eti bia mema no mu a me kasi so dua de akire mu play nye play fa wane wabate na se bia wo ma ni ade so bo ni nyina kwa akọbọ ọba no ye ka senso onko asepete enko hwe se ne nkwamo ani mu kurampo no sen ena na hoode ni shape no eni nsuo no kurampo na sime na omudware mu no sen na hoode ni sitie ebi kura meka se onko 21st clinic ema ye hwehwe mu ebia meka se wo de ni shape no enkwamo ano ni tine wasa ye kese ni fifi ye kese kakra na ne to no yatia no wo de ne de ni tina ye se hwia ena ni fifi na ye posi ena ye se na abe ye de obeto pasa kurampo na enya ade a wo be wo ba etire se ya mo 21st clinic no ebia wa na wo ye krawa obe wonya boni ye de yasemu sia ne aka cho se so who ntokwa kwa nyankopon nke onko bi mfa Exodus 14:14 no was say vengeance is upon the Lord jai wo tokwa nyina ma nyankopon wate na nyankopon na reto wo ne ho se de ode ye wo na ya kama ebe kasa de ama wate de ode be yo nko no me fi se eno na ye di ja okwan kan wakoma to yam sam 121 wo ho ya kan bompa ye wate bibia be ko ya busia fa wo de bra na ye nto so 0551 931 0551 931 and a 0548 931 931. Medofo me pacho me mwaho. Oh, sorry. Why you not to call? Me pacho my hello. Medofo pacho chima fidia no ko for me en kasawai. Madam. Yo. Pacho udi baby a free. Me do Meka safi afante mampo ohini ohina ire na watsena sie mpacho ye ntie o mi ya bana sam na ro opa be ma no o aye ni yi ya ro ho semu ya oba ti ni mo ma sho sa be ti o so ye ya na kwa o ta be ja no e fa su fi o papa no e fa problem ni ya daddy's boy ne papa na control no nu se wa ware ye nti sika no de kwan bi aso sika na oba no ka no ko sha onini sika no sha mate mo fa bin kan na mo mo no wono eja de no kwose wasan a ye ntimi nkọ ba bia so 300 de be hwe ne age no ama no ba cho me mo ha ebru mi dofo ka cho no dia boko de ke adu ga solving baba mami we ye SK Bola na me ne obo asia
Ade obuase mana no obuase wo wo he obuase hefa. Me wo obuase sector coffee room up na me dem butu. You just obetu ya man kamsa ade ma cared because my voice no what sande de no pa. Yenti weske. Unze nyame wo bo bibia mienu obo efa mienu. Bora se ese edwa me da radio ase se me akutumia ko so bi. Ma me kakra me kan se o. Enu aba ndi aka kire doson. Se de wo kan na blabo. Wo boni mu na sa anyoda no bo kire akwasa pawa. Wo kana kuma ntu yem. Ya kire doson wonyina ni ebi ko ba bia wo ko no. Ebi ho na emoa. Betumi efraba. Wo ye skabolas. Na me na nyame hwamo. Oni nyame nya dwuma pa. Yakopon son ka ho ba bia wo na na awie mpa cha me mo wa hebru me dofo. Sorry, wa homa na theater. Me pa cha ma hai. Hello. Sorry. Wo fra no wadum wa fidie ne de aman na wachi ma ne kwofom pa wan na yetime enemu akasa. 0551931931. Me pa cha ma hai. Ya me de mama. Me pa cha odi baby a frefre. Me pa cha me tete obuase. Okay, yentie we. Me pa cha wa da uruma. Mama na kama ya. Nyame na abo a woni bia nyame na efra no ho. Nyame ne ko nyame be fe no. Into one dey trend dey no wanye. Le tem dey no bitini bia ye di dey kakran. Nyame na babo wa no. On is tan mo am 3 dey kan ho. One dey wonya na wori so. Ni nyame nye dey M1 o izie mu. Awale dey ye nsu asi. Usina nsu bia. O dey fi dey before. Ndiri nsu dey before. Nyame ebabuano abroati nyame enmo ejima Nyankopon enso enka ho bu kotokwase nyame hwa otompa cha ma hebru me dofo. Hello. Me pa cha odi baby a frefre. I'm from me young kasafi sapase. Sapase pa cha yenti obraya. Ma me no asimo no ana mo kanonti. Nyankopon na no babuano ayin bibia ma no. Emi shrama. Okay. Na me kase number now they call the way me send this can be so as me fair no say you so on patch at the end one I'm say Liberty conference there no Liberty conference there no yeah try yeah bow number na be for why auntie jina so kakra bi ma ya why yo yeah that's papa ye pacho afa de obetimi akate no yen fa 2 callers ne yen fa en simpacho good afternoon. Me da fon pacho ma ha. Pacho di baby a frefre. Sorry. Abusia yenfa ba kwasa abaso. Okay, yenfa nsi asenum na yenko case number 2 no so na yenkeka ne ma ensi ani oba Joyce. Kwa akoma to yen producer no be kasa nti obehia wa animu ho. De ebesie bia no na maybe sawa twato se bra ye sorry 300 million 30,000 Ghana cedis or send a ho de entumi obete so ama no ana say yenko krenkren we yakura se your friend saying afode ba ko mienu miensa knan ne awoso adoma obete so ama no ana wugina ho a esa ada wanu hu so ate so ana enti 300 no wonya dai mente so ba kokura bra ne yale ba na dua me dan ho ta ukuta me di nsu agunu so nti na ra na bo atenya kuna wane ne papa do me ko pon on fa nko na Nyankopon ma na ti baby oba ne de yini free mu unim oba ne de yenim ne baby a enfo oba ne mamukra yese edua ma ne ho kwan na ewo dole no dan so na ho paya na entafrenya ho ana akotrenya ho ko enti be ma na ama na ho ba na de ni asem be ma na de ba enti ye focus o be ma na asem ne ho enti wo bete so ama na wonte so eno na ye de si abopo na wie 300 million odd Ghana cedis bra se wutie na ayese ose eno na wo pe eno so ne ye begina na chia agente no mesro kwaboa ho producer wo na de kasa mana sontema ye why see a last hour no yenti so biem se ontua so a oma ya sonte ni ba bia yensa ebeka sika no ede afri ni bottom wa bla ya meda ne kakranti yenya okwanya me ya adomo ye besa hia wate okwa na ya kasa wate ka ye beji sika no why ai opa dollars ekran po ye beji $dollars de ama wate
open new loan so yanko your case number 2 so na enne asem esa ewe papa case number 2 wey Juliana Yauza ofri bremai ena ebaye na we dia wo hwa oye Muslimini kan meboa we Muslimini Yauza ninti obokwa adubi de etia Madam Felicia ono so ye allegedly accused person court order in court na say na ebusia yen hwe na Madam entimi enso Quran mu enfama Yauza ka we di mechi me Juliana Yauza ya ewie mabadwumadie isui me amabadwumadie se na ho ne kasa ye ma me wate hwe microphone ne kasa me hye bose Quran ye kita mi enhye mo kena se asem bia me beka no wa ha no eye no kretrodo kontomponim enti alaboa me court order aba wa kwa aba what is saying o kasa ne de o forma me o what is saying o se ne ho ye enti se wa wutie ya wo so ho nya dia Tabita clinic was sebra ebia na prostrate ne ha wo eda ukwada bia free prostrate screening wo ye e wo sofoli alignment en hwe ne mo ho fasa kwanya ne so na bema wanya mfinhia aduasa ekọ kwaye wo prostate mu hwehwe mu nyasa dabi no ye de rubber ebeto bema ma mema samato form saa so e na diabetes eseche ya de enso no wose ukwada bia wo do mema e wo prostate ye no na wo do mema no so wo diabetes ehwehwe mu kwa wonyo kapra nya osempoa fo ni eche mu card sika na wohia wo sa na obreba ho dwumadie ne yade awodo bia e ha wo no ye Tabita clinic wose de ye wo no woje SS enkwam biem wode bibidro kan na esa yade wo ho massage papa bi wo fa bi eso e de sa yade sa so e na nkasem ha onyina no wotoatoa e ma ne sisi eso biem scanner hodo onyina wo ye bi wo ho laboratory test hodo nso wo ye bi enkramadina Fast Ford Bridge who atomic runabout no what no an say wo call so e na takwa de ni sunya so no wabo ne sese wo ho so follow alignment kuma se ha e ho e na wo 0260 196219 0260 196219 and 0202 347 647 Traders charcoal powder was sebra na ebejibi na eniema ye fini ewudro wo yam ni nyina no enkre ni nyina firi one time eya pause what the pause etimi boa ema eyi anum ka bone edi firi wo ade bia ha wo ye furu ni mo no ene honam dua no mesro Traders charcoal powder ye kan for de amaso kore mampon Pentecost asafo ne nche ho no wasesen no wabo ne kese wo ba bi etonno bia no ana ancestors ahodo nyina no nsa beka bi 0243 943413 and 0260 898914 Diamond Diagnostic Center and also Dr. Marina and Dr. Joshua was sebrana ya dear best enum ne dear wa kwadale wo bi titru ene wa wo peba was sebrana wonyi fibroid no en fama wa bla won fase kan enka wo also ya from kro wo to ase prostrating so wo kana to form u kidney wo sa no ene wo brebo dwumade nyina so wodi ama wa chiri bremo no so so aye ya wa ha bia ba ho enso agyegrem no wode ne nyina so atoto ye e de amount Kumasi number no 0267 018 289 and 0207 515 623 and number no 0243 176 119 Universal Natural Clinic was a braton so esra obebon somo ho nebra sebe ya niama hudo bia eti se stroke ndwa de ni bi ana se bia honam nyina ya wo ya de krankro ya ba besoa wo so nam so nte no enam nsan ya de ne ho agimu ama stomach ulcer so abeka ho no hepatitis ne typhoid ne nyina no wo se wo tu ase ma de akora de wo ya nchina na wayirem Universal Natural Clinic na ye kanfo e de ama wo bamadia na bra na fidi nwa waso wode aba no fa ho be hyemu bi 0556 244 102 and 0200 158 272 Dimpa Gasto wadi aba ena Dimpa Menso Plus so no wadi aba
na dimpa eya ade ya sabia na nenupa wode aba adwama so no mesraw ese wani ense okakire madedia anasa typhoid fever wanumu ato honam ya no nyina no wase dimpa heba mesha na entimi entu ase mfama sanso na oyefrum cross stomach ulcer no dimpa gastro mesha ena eboawo etu sa ha no nyina se de amawo na menso plus mesha ne de obaya won sebo maye ubunsa na watwemienu no ase homoje ni ene ma enkoso ni dane ena aba osuo ubunsa na wo charge ni nyina no wase ebeboa etu ase ama wasea esonso bone ni nyina ama pampa bone aba ho no etu ase misi heba ewo kumase jeff heba menke simpene heba ewo cape coast nimdi heba tade ena na boache heba nso ewo enkran ene tema Ecos Pharmacy ewo Ashaman 0248 778-899 0248-778-899 Juliana edia ne ha wawie wo se yamua na wani eye tutu aka wonsam ye ntie we ye ne yetiefu aye klado me pa che eye boko but enye boko sa me pa che me yo ba kunani me kuna film 2016 tama wo film no na menyem me back to one owu ye no film sa no 2 weeks ena me wo ye ento waja owu no waja me akola kitwa 3 years be ma ena me ne fa anyinsen na mi wura me 9 months mu na ono so ye dey efiri mu ena omodi mi firi ha de mi ko north me ahwana no ko wo ye ena me wo ye na me san de akola na omu mienu nyina baaye enti me baaye no na kasa ni ye na me pamade ena me baaye na me say Iko mi kuna firim me fa me brabo ne fa nye me masem e wo se me ntena ase na me yede na me ye adwumaden fa hwe enkola wi mu enti mi kuna firim e ko be CCS ne me fa be ma en me ha na me forso e pamade e de hwe enkola no enti na sister bi wo ho no me fa se wo ye sofo ma me wo ye omo wo ahinkuru e friend sister Felicia okay ena wo ye dey ojiji susu bi ena me say ese be ma na ewu no se ma fa me ho adwen ni bibi mu a ebia na me dan na me han no tambe so ebia na ma nye ska anya de entua ena me de me ho ko wuram ena me itu susu na eti me boaboa ska no kakra ena sika no ekoye 100 million ena me say be ma no wu ye nti wo se me san ye de sa sika we wo se me boa no fakotpe asase bi to se de be ya nkola ne dachi ena medi 100 million na me say medi kwato bank na masan to susu kakra ye de asoso se be so asase no sika na medi aye de e de akoto ena medi ko bank na mo say ai me adi ka na me Ghana ka da wo ho no edin no me phone ni de e wo eno a but edin no anye the same nti omo ka se omo gi me sika we to ho no ma e be duru mire bi a meba no me sanye de enka sika no ena mo san diska na 100 million mame ena me di ko fie me yo ba tan ena me se sika we me de to ho no ma wa hwe ya me yusu ena sa sister na me ni tususu no sa Felicia no me de minim se ebia ono wo ye sofo mame wontimi nya me bone sa ena me frɛ no se Felicia kasa ni yime mire bi last wo ba se obi si wo pesca e dia akofa adie bi na town no so a odi ne sika be ye den ebe ma no na me say enti ye ba ne sa no na me ko ye na me frɛ no se Felicia bla na o ba ya me se Felicia sika no se wa wuni me haw na sika no me se me pese me de kwato asase na me de ko bank no o mo se ayinu me phone no e na wo ho ba din no enye pe o mo de to ho no ma e be duru mi de bi me sanka e na me yi ayini nyina kire no e na mo se me nko adum ko soa afi David e ba sa ta me ba me de ba na me nimba bi kro 14 afi David e wo e na enti me frɛ no ba no so oh e de sa de na menye obi aye den ade scanner ma no na tam no so a na ma gie aye den amon e na me see you e na me de scan 100 million de man say wo de me de call bank 100 million mo see ayi 6 months time no mo de 5 million be so ama me but sika no enam say ayi na nye peniti na ma mo de scan ye de e ma me nti wo de di ko ma na 6 months time ni duru
sika no mesa peb kakra metu susu kakra enti eduru 6 months na sika no me hia me ba beje ena nepa no wote wono ma nepa no frɛ nepa no se ka kire no mo kan kire me se sika na banga o de kwa e 5 million na me so o e no kora me de kwa bang mo ka kire me se e 5 million na mo de be de 6 months o mo de be kan ena Felicia CEO ena waji sika no e ko he to waji sika no koma nepa no ena 6 months ti wo hono ma 6 months nduru ye ena me frɛ Felicia 6 months na duru ma konya asase wa na mo si 180 e wo kode nti ebe ya wo de ka che ne pa ne se wo fa sika ne ye dey 6 months na duru to won fa ma na won fa mbele me na me fa nkoma asase wura no e bia da wo be pena ma tue ne kakra ma na ma tue kakra ma no e na wo si oh ne pa no si de bi wo de ma ne ya afe na me si oh man kana afe nti wo de ka che ne se interest na wo mu no won jai ma fa se ka tumi ne ye dey emma me na me fa nko na koye se de be ya die chi adie san bia ye tutum akolenkola no mienu we edaachi na o se o dwili wo ye kunani me ma ne nye we yi ure nya abotre se wo se 6 months nu ai me ma 6 months be kan ure nya abotre man kasa na ye me ya wo se dwili ensungu me so em se o esa akwa akosisen ena etimi ye no 6 months na ayi na beduru me ko ese wonye dey won fa sika na mame wa wo sika na koto susu da wo yiye no won fa mame a wo se wo de akoto ekoban ewo makuru honom no na ni coat na ye den aloko intimenya abote na coat no so woni phone no so na wo phone no so asai wo kwa akoye ni yie na wa ye den na wa koyi musika na mame enti se so on fa sika na mlo edi sen anya 1 year 6 months ni 1 year 6 months usika wa tususu aye no yo enti wokwa ho no wase just you know oma unlucky we na nsa na onsaka eno so onim da krom beye de bia be frɛ na odada me saa Madam Felicia Pacho ma hi ya mama Pacho apom to say Nani adumo ha adan wagwa hom kokosa me ba so say adan wagwa hom kokosa ababa wa ya friend Juliana woni mo no me ba so am saying someone wa Kenya wagina phone no so watie bi wase wato susu ama na 200 million wana wo ye hye bisa wo je de akwa akoto ba bi o esen 5 million ba be si ho bosumi nsia ne nsanka wa hye na fe ne nsanka bosumi nsia sa ba be ka ho ada de na asie sika na wo hen we da me da masin so ante entia sebina aba ma menini yana onti masina kanya ntakom na me tina kasa afuni anta ko bieni entino ni na me ba na nim de pam che wo ho esra ni so ma me pa chosi kana se e wa hefa me ba so me kasa se me te dia breno me sika adwuma na ko ya traba sikana ode ye dai what is sikana ma no kasa ode kwa ye dai me ba so ode ma me no susu no kana dia ndie me bo no di breno but one one na fair me se me se sikana wode ma 100 million no wode ko kasa ode kwa ye dai Mame, namo abusre tansa ni wana Madam ya de bre na ya adwumo sika no ka sa wo de kwa akwaye dai Me ba so sika me won ho na mni ka ho bibia na se di wo sika no me mbe ho a me timi so akire mu tede bo be ti mate na ya wo beka no de ya wo ho a wo beka na sa wo ha wo beka no eno obetimi aka sika no wode ma wo no ka sa wo de kwaye dai Me ba so me no me se de be ya adwuma Eti o ka se di san ya na ade be ma no. Me di be si ho ama no. Okay, o di san na be si ho. Me ni ka se me di 8,000 na be si ho ama no. Okay, and I was share no e bo so me sesen. So say. O share no bo so me do sen. Me ni ka si afi. Afi na dru na se nya ndru ye. Me ka so afi ya du. E di sika na we.
ɛno so mekɔ ne nim sɛ nkɔla ne bɛ yesu nti ama me ho kyerɛ maame sika ne wɔ wonim so ɔyɛ ɔbɛɛ kunafo sika ne wɔ yɛ wo sɛ nkɔla ne bɛ ti adwuma na akɔyɛ no wo sika no kɔto gu ya na sɛ wo de kɔkyekyɛ na bɔka ma nyame wa botere maame nso nyame ma wa botere wai me ka sɛ obi akora nya nipa bɔne ni katakyɛ ɔbɛɛ ma bɛsɛ me ma me nya basabaso ɛn ka so ɔyɛ basabasa na so ɔyɛ nipa bɔne ya yɛ wa han so obi anya nipa bɔne ni o ma me mere na me sa me de kasa yɛ juma me yɛ ebo sika ne da no dia bra me na sa kasa me nim de ntia na wonim sɛ wonim sɛ ɔbɛɛ wa yɛ ɔbɛɛ kunafo de menim pa me bla yire no menim pa na wo bla yire no da nti na wo yɛ ne sa mani na wo yɛ mani sei na wan kasa no na wo sika kwadi ni hɔ ɛna ka wo yɛ wo sei ya wo hwa nka bɛyɛ de ma me nyɛ bo apaye no ni mi haw wo de sika ne yɛ de sika ne fa he fa me ba so na mi ka tan sɛ me gusu pe adwuma me yɛ adwuma bo abre no nya de Mama sika na sa wa fa me be ba bechew ya ye be di animu am ya bechew atom until so de sika ne nyina be ban so obi eno obi bebeli wa na sika de kita no what dey America no nyame ya domo a adwua da ye hwe wodim sa wa mpe sika na ama ye be ba bechew ye ma wo so wo ye na kuma ye ma no mechew wo de asem na ba ya so mama no pe be sia na fa bla adwua da nya sa de a chebrada na sika na nka yensa ya beba bechew until say yensa beka sika nya de obepie ba bia do bekọ no so yempene yesi bibia case bia available but yempene until say yensa beka sika no abedwafo mpacho ma Mary Brem me ta cho ma abotesem kura Amele simami ensa yenko medase minim de ya na eta sa de na chi a obi gi obi sika ana afi ekodru bra sika no esese odi nipa kura de ma na obi di aginamu a na me ho kire me tese de no spirit be na eta sika sa sika gi no a yentimi ni nokure emma ye ho obi sika oba kunani sika sebe mpreduasa wa hu ekwan ene odi abra o se fa ya adwuma afa na me ho kire me na no ho kire wo cha oba kunani no oba ni kunawu a chese nkwada mienu gu no so ho kire wa hu kwan ya ba bia o so odi ni sika to ene odi bre wo sister yesra wo kope oba kunani ni sika bre no na nya ye mfa amane amahunu ntutuka ena me school fees na wo jis kansa odi kotuatua wo school fees ne ni akeka ka ho ana wama ya buafu wa papa me kramba yisu me bunfu kura se ene kura da eni nti bomodin wonnim ya ma up to Monday o ya ma up to Monday amani amahunu we ya mfa ntutu sa akai kope bosia ni bi nafa betua ni sika ma no jojo no nso mo ne bra abrotia me di besi ha wo di besi na integrity keeper school was what the money cost me nim score do mo compacho sika we say there wa Japan na show to afa man ko integrity keeper school na bibia so etimi enkoye emfa emma mesro career day na professional day wonom eye bi e wo san so na old fashioned day table etiquette ni ade nyina so no wonom eye bi mesro 2022 BC in sorry no kwada so municipal wonom na top pay ye they say omasua for dodo na wa presec legon Wesley Senior High School Cape Coast any Holy Child Prempeh College wonom abusu se cha wo eso ye bo north wonom e Besnet flat no e wo IPT nyatwa ne kwan no so bomadia na se Brema UGC wane okese no edi hwani mu no fo ne kire wo kopɛ kwan ma oba na ne dachi nsi ne 0553 408 898 and 0547 107 443 Mrs. Champon na me ju akuma ka kisa da no wasi ahiti me shada na me yen sa me pa cho sima mienu ya odia abrewatia eni petme ma ya gi nudi ya na efe watosusu wo honom edemre no so ye wo diskana ma no sister ya hunya nsanse ne madachi sabi wakani bibi emu akwehwe kuma ya emu wose wo mfa be ma bia wonde obebo bra e de ahwe ne ma ade ya efe nyankopon etumi hira no wonya nsaska wo se ndie wo be dada ne this seat wo be dada ne se obi se wo pe bosumi nsia bia o ma ne 5 million e de aka ho
and on in share 6 months. 6 months. Says you can one a wolf. That was 1 hour day. What's what Kuma and no, or Krunu and a mobile at the one. Person Busao, and Wabe. Now, crop on the 7 and you knew as a woo say, Wako Buno. Wait, what you want, Buno? One kind of crack. And want to know, young Casa Bibre, near Yak Kenya, say, Sicano. 6 times 3, 18 months. Until what if 1,500 and a back 18 months. 6 months if you 5 million. Yes, until 1,500 and all the back count. Yes, and until the year can say when you push yourself. Fisano Kwan or Wam one. And within the can say Sompa Nkomo for young penny for and the Babaji scan. And it is on pay one cascasa. Now no meaning of Shania. Obi was studio as a pussy for Baba Fano. And Tino ya won't crop for Baba Fowl fear. So what do was so in the flow, baby will piano, or be bound. And within the Yaka say up to Monday. Pass and Papa be Nakache. Yama woman Makrani no and into 10 ton in some de Birada. Now I'm an Yaman Yerituka and I'm a medical school. Now I'm not going to school. No, say, wait your school fees. First Canabra, yeah, Giscano. First Canabra, yeah, Giscano. Zipen so semester. Wo pesikani bia kan sika ho a eno ane se mobile money no wo send there for zipe na enema kwanka dia ma mesro wo kasa ne ye chop point ni bi wo send sika na ye mo bonus now chopping for free and to say ya no mo a wo send ya ne ye satete we and notify phone na dial *270# no press option 2 no send sika mobile money no afa na bonus na ba zipe wo se jimidi na shoulder work I also for a chanyamboa ubekobi. Mid them. Munina mutuatia. Ubekobi. Mid them. I brought to my coin dear. To us when I all said Mamia Semono. Yakoya regiment up to Monday. Okay. Okay. What the one was? Yamea Dumo. What the no? You called me Pencotasm. What do you for? It does. Casasa. Rademo be able to I will see for so the can say one deca or quan pass one, some more betty binono. Showdown walk on what China on the morning for Canada compare Kwa Japan, the showdown mine. Was it war dear Nemo? I'm a net dom edinechi. Now 119 dia Santa Maya Bombo at me a real run potamo no movia. One of Eximi Eden Sempa. Atwa so ne bota yenti a wobepre anasa sebre na ni abrese krodo mo prince obekita franka e de ama MPP amanyoko atwa kwaso akwakodi mampanya dwa no wode ni nyina atudwa eno tini t-shirts ahodo ene ne cha ahodo ne ama ahodo abeboa ama sawoki edimu na awie mu die no wase bra Sompa FM asenom ne beje wode eye cool line we ya ton sika fie bi na waje wode e wo ha ye waso ame eno mo ta oye be filling station and also betting me a frappe and Chemubia wope 0278 369 494 0278 369 494 na kanisa eba center se abusia make us also see ya wo ya ojo nwenye obabu nsa na wo hankwa na wotie candidates in all day poano how emma enna kwasi kwa no oba na okọ kwa bana beba na okọ se be ma bi antimi ntira wo nche enam nsan ya de ama obe ma yo na to form and also prostrate na ho how no aba be ya kese de ama me so ni nyina no kanisa eba center wonum no ya wode aba adwa so kanisa eba mesha no na wonom amana kasa ha wo se nyina no ebutu de ama webua ema moja de afrisane wom ewo nipadua ni mu yesa so na ye ka cho se na so ye kese na ewo tachiman wonsabeka no pa bia to ho kolona keba misi eba dani eba and Freddie Mens PF ni nyina wonsabeka bi okumase ha enka okensi drug lane ene man kesim takwa Cape Coast ene sunya ni nyina wonsabeka bia to mesro baby e to no tu no bia no eye kanisa eba mesha na wo kwa kopa kira kwan frame na panyimfo anya oso nchechemu bia wo pe no obetimi e de ama wasi 0247 887
436 and 0202 990 943. NS Eba Industry, one of some of the NS ointment aba oba na se bema oton krosa kronsa ni tutu ne ma ne bema de nsafa ho na se abose bi e na ye se ne na nsa me so ye se nya nika e ya na efere fa bi fifa oto ho fa bi fa wa hamu ene wase ho nyina na ensa wansan wa bia no entu na se enfama basa na wankasa no wugide confidence no aba mo wo ko bema no ho a na ye se wo de ani gye ne ani ka e na ekọ eboa etu sanwa bia se ema kokko dwane no hona mo ye ohini nyina no earnest ointment wo de sra ebetu ase sanso so na ye ka kire wo se awake natural capsules no eyema mema enti wunya bi bobo a betimi aboa wo ama boost immune system no mo hia empama gudi obia hoden na akansie ne mo ayire kofodua be ho ne wo ho sanso na nkokọ kasoa ene kumasi ase no dane heba ne ba bia to no bia no won sabeka bia to 0245 079 915 and 0276 537 701. Ebusia yemfa we say enkom biem na yenhwe na yenjai de aka no emfa emam na Bishop 75 Enterprise was say eye jewelries ahodo nyina ne papemu de ne bo da form no eho ene wasa wohwehwe efri wutiri so kwapem na ase eye Abis Plaza ho plot number 17 Rome Kumase obe adishia market no eho na wasa wode wani etre 0598 585219 and 0554 304135. Sanso ena ye ka cho sa be heba clinic wase bra na be ma o mema yon won pejamu wa wo de na lusu no miamiamu fama fibroid wo to ase hania ene ade ni nyina ya etre ya de nyina ka ho no me so ho in heart ene circle say wase wo ka to form tano so patrapa new site obe patrapa junction ho 0243 345392 and 0506 460 208. Na ebusia Boris B chicken BBC jumedi bia wudi en mesraw bamodi akopa bi wo ho de okumemu ano eye kremoni ntena mesraw wo ye nanano mozamifo wi bia obetimi akwakoto bi wa bla ho bia eni ho full chicken wo ho 1.6 1.4 1.2 1.3 kilogram ni nyina bi wo ho akokọ sre akokọ ne nsa wense no ene de wo pa bia no won sabeka bi Bantima High Street woni price bi asafo no edi nhwe ni mu Asawansa market ene Santase runabout woni unity oil no di nhwe ni mu obetimi akọ poku trading adum LG Mall enso tech top high ho Shell body junction won so no won sabeka bi ato 0544 444453 BBC was say a efia kokona ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo or say wa wodie ya cha say aseye ne bema ho nsem na atofam no or repair ni nyina wonum ka bone ene awo ho nsem etre ya de woni ya de ene ma wodo bia emoama ni padua ne nkoye no meso wa se fabra na wontimi entu ase emfama laboratory test ahodo nyina wo ye bi na wo se eye da eye Monday na se dwada kosi memenda 7:30 anopa kosi se no nsia bebo no ena wo ye adwuma kumase atonso mo na ko junction woni adanse rural bank no ena edi enhwe ni mu 0244 087 687 and 0279 087 687 and I saw a back clinic was a draw when a boardrow and until when ya de nyina wase ma no enkonkɔ wiemu ewo wono ma sia ye kese ya no kumase ase no wokwada so estate park ho ena enkratabola laji walako junction won sabeka no ho na wase enkan cho se wo tu ani yade na se ewo abra onye operation bi space kra na hyewo a ubeyi wani ne behu ade ena enamu nsan yade ena yade nkaye ne nyina no so no wase wo tu ase 0559 901 234 and now 0596 198884. Busia yankwa ahoma so now so dia wo no fa beka ho efa mayen 0551 931 0551 931 931 and 0548 931 931 obekuna for ma me na waso ye na kuma na waji ni sika 100 million afene fanie pacho memo han
Good afternoon. Yo, good afternoon. Mr. Medin de Maria, Mr. Free Mine. Pacho Yentio. Mr. I dear sister Nay and the uncle, blue pan, who may uncle Sanu. Hey, no, who said Bango or the Corban, you know the Brewa, or the Akoso Bank said, and I will most soon a dear baby. No, give you a crumple for this kind of quiet crumple. Interested, that's all. A dog to try. Dear, we need the quiet kind into no this kind of ban honor. And you know, the whom they say, or the aya or more fake deposits maybe. Time no na so ye. E so anta no yi sisi ni sika adre no. Enti Jordan no kwa mo ka se, o fa ma mo bete no ka Jordan na mu a. O kan ka wie ya nka mo koso ano. Na akotwa weekends no wo ho. Na akotwa weekends ni ti mo de o ni pa ko bi ti makum no. O ma no fika ye be kum nipa. Ya be hwa wodi na wodi aba no so eye pa ma sara ko ban so se wo fo awo de wo kan no so. Sa go ba boutique ya chia wate. Ba cho ma hi. Hello. Hello, Pachoma. Hello. I feed the my and your medafo. Yes, Madame. Yo, my auntie were within baby out free. I'm a Pachoma Accra. Accra in fa. Accra house. Pacho Yentio. Said the woman a car, and Uncle Step, I yell with Uncle some money there. Because we are some of the machine we are, but the young woman is some woman almost in the year. Don't go them this year. Yate. Oh, the answer so yeah, so I bedroom when you dear Bello. Me Pacho my high medafo. We do so I mean, Medafo Papa be now within the baby out free. If I saw me the Benamica Texas at before so. Yo, before so ya chia one munina, my auntie away. Yo, because Mumwana Munio Belkuna in Sika and Famano. Yamisu Shamu, do my dear Mudina, but I know I am Kaka. I can't watch him. I be a floor. I sent Penny Pedro, my dear, my friend, and mother. Now, I want them to say, and I said, Yamea do man, you may no bedding come so won't see Mecca and Biatra was when you may why. You be a quiet mamma, yet that could be see one mamunti, and young boy, you know better than once and me a dancing. If I show my high. Enough papa be my feed and call for my wife. Hello, Temenka. Why feed any more and you? Hello. Oh. Me pesa me no kasa mo afidi ene kwa from why abusi am fancha hello mpacho ma ha Me kasa fra asante mampo e da mo na juma pa mo bo ma o ma Ghana yo na bro ti adona yes you be enyu you obeso osisi ni sha ela ubi sa mi say who bo ni who no bo ono no de kakra da no wo da bo o so fama zo an zo agba etuma mentwe wanya bibia ma wa ase ya se ja abo ne kro no muni manu ya be jama no papa na de kwa kuma to ye go say power mo ene ya mo kwache no ya be dwene ho nipa miensa the voice of the people is the voice of the Lord ya be dwene ho na ya hear to mo ma cho ma ha hello acho ma ha do ma fidi ene ma ye why yo good afternoon boss performer ya hu ya na wa fidi ene na emu aye wa ha oto nlo no yes this is acho ya nkasa me dafo and you say woman or say munkachini in the I just am forcing you. Oh. Also ko chini bi in the so me gonna send makuma baso. Yes so you be first and full say me ma akoma nto ayam na you be pia me kwasoro wo de a kira me se wa ya boto twede one day mo madina mukachino thank you go for say this is murder. Oh dunkwa ma menchia dunkwa Spark FM phone nyina dunkwa ma menchia techemu phone nyina wo dunkwa wa baabi a won ye won kofo ho a police phone na wo no so ebetimi ne wonu madi nkomoda o si ya chia mu nyina nyame ya adom aye sori ebedi nkoma ebehwe de ebeye pacho ma ha mi dofo
Pacho ma hi. Also, good afternoon. Good afternoon, boss. And Pacho din baby our friend for last caller. The Pacho Mr. Sefu voter in the Tony Matthias. Matthias and Pacho yam kwamedofo. The assistant I the one the crowd. Oh, one yard the crowd, one yard the crowd. Hey, now, Boamia now for you, say. Oh, me. Yada say abedwafo akasa yetiefo ne ahwefo nso do mo de atechre ayefo ayesole a yegyina sie na yesi ye man up to Tuesday no Monday Tuesday ne besa I go back na ya ye meeting ye behwe de be na Express group of 4 say yen kan cha wo say kwatena brochre na eye adwuma ewo ho anase kosua de ewo ho na oso kwa ewo kwatena obetimi akosua de scholarship enso ewo ho sanso so na visa assistant take it in one sem ene holiday sell petrol kodi no abroad nyina no eho ensem kan ye no ho na wasa wo bana no wo ebeka Canada USA UK Australia New Zealand ene Germany ni nkrokro ahodo pina no na obetimi ede wakoso na wasebra asafu labor run about to ho onsa ebeka wonom no no wadi nkomo sanso so na enkrakane kaneshi first light no ehwo nso mu wo hotema community 18 la shibi goy filling station once no Mr. Obaho a wonsa betimi aka no East Legon wase wo Ben Trinity Theological Seminar ehwo nso onsa bekanta desunyane tamale any bibie ni nso no wabɔ ne sese ɛwɔ hɔ frɛ wɔnom na ne wɔnom ɛkwatwetwe nkɔmɔ sese na obi ɛmu ensase okasa ɔbɛkɔ abroche na obi kwagye usika de amesrɔ ɛno de ɛwɔ awasɛm afɔ ne kyerɛ mu Express group for hɔ na wɔnom ɛmu 0249 000 448 0249 000 448 and 0455 550 067 and 0508 111 343 0508 111 343 mu bia be frɛ bia no wonom ebeje wo so abusia happy birthday. Way a glorious one, wonderful one, blessed one. Ediama prophetess Sabina blessing. Ya wano ewa man so antua krom. Way every would do for prekope who couldn't do for. Where your bedmate or your roommate or your life partner forever and ever. And no a prophet Emmanuel blessing. Ya wano so dini juma ewa Amansia Bank PLC. And also man so antua krom. Ma Sabina ukunu so do papa ye. Okache nyakopon so ma ne nwosra ne nyekese wo so ofon fra adomo nkọ adomo omo nyeche ya hoden ne apomden ewom odosro nkọ awi na dida ne da kopem se fribra wo hia obepem ne no wo se nyakopon enhyemo kena na montena asomdue mu na odo no enye twan se aman oso odo papa ye nyame hira ene ne nkoso ena wo sre ede amawo happy birthday so ekwa edia market tre bedu wo ye see o tibreka said ma Edmos fashion aya no okro from we free enkwada wo kire wo no madwuma nyina ene wadwuma yefo ni nyina ho omo se wani mutie wudwuma paya wudie wo muwa ware chiche nsam a wo ka kire wo no nte no erade emfa sada so no nko we se so na won hye wanam na enhre bia sefata wo ye wo dia ya emu apono asisie no erade emfa so emie bie emfa monti ka kire bedu happy birthday to you nyankopon kwaso enhraw na onye wadom se be ya won so no wasefo nyina ebetimi aye enhra busia yen fancy hasenom na yenam nyina mu ase ye sorry so ama agudie mu akonfo no wonom enso edensem no aba betoa so ede amam na ye sorry de na nakwasi bobi ansa na eku okon sansu na charity ene mu amaka nyina wo Facebook wono ene YouTube modem messages ba ye no we challenge you so much yadam wase sada ne da Sompa Nkomo dwumadie munya ye mu maami araba enso wo France oso wo chia ye ne ye team ne nyina sanso ena ye hackman ene adofo ne nyina yadam wase na note munyina yadam wase abusia medi di ohine ire ma me akua yeboa esiama obeso ne Sompa Nkomo dwumadie fo twetwe nkomo amesro production line no and that TV no so no monfanto so ma 0541
0541-126626 0541-126626 obetimi afre na yetimi ajo so aboa wakonu asanyene mo ha wo no what the ba insha Allah bibia ebeyeye e de amount Emilia Tables UK yachia mami nyakopon ka ho wate Emilia Tables nyakopon koso a ensure yachia papa we love you so much yauza kwa kuma to yamwate yebehwa diskana mo nyame aduma next week yebehwe at the results papa blo wate enti maye na se na yenso nyakopon yaduma busua yebesan ehia ebiem